GT Production YouTube channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule tunchuma chuan tunlai khovel chanchin thar langsar zual chi sang sang te kan ron tar lang le do na ni tunlai khovel je jong hoina lama piang abuai emo ti mai turani ta a engwanga boi te nuai mai nge ani China President Xi Jinping wanga ni hantingot lila ama Xi Jinping hlei hian mo pu tur asenhem teang chu chemta drota thon thua kha chuan kai kuangin mo aphur te berome tunlai boina ro akai kuang berpo hriat hlei thei ani lo ve Sino Myanmar gas pipeline ro pui chu kan chiar photo thinangin China ram hi ram zau pui mai le mishing po maktadoi sang kha janga don lai khosak naram ania anrama khian ni tin oil barrel maktadoi thum noi sari sing sari le sanga ansiak chuak charchara ma se in dai lo hen takan ni kumengi mozat liamta khan foreign policy pui thamjet mai an duang chuak rup maya heta an budget hi US dollar trillion ni atling anti chu tluk le dingon hlir sang ni ti na ani atam tham hle mai heng puisa zozai hi khovel sarkar re theizok ten hena rail kong sial nan thlona tumhmun siam nan motor kong pui siam nan le longchol hmun din nan te anan puk tir ta chur maya sarkar re thei summa mo tak an lo tam ro pui mai sia an puk ta sup mai ni ma se anin thenom saum puk tir satliangot lova intiam kamna thatok tak nen ani anin puk tir hlom ni ram re theya chuan halian tham tak han thok thei an lo omu mal ngai si lo an ma ni China bokin contract na nan thok ji ngala tam tak anan lep sak lea chu mai ba ka hun tiam chungin an rul le thei hlom box si lova kum chu ti za ta tan ti in longchol hun poimo tak te chu an nei saka dule an le barul nan poisa apuk beltira rul har sa tol tola China leba thanga anok nget ta tol tola an du dan hoi zong in inrem na asiam pui ji to mai thin China wi te kan ti ta kang chi hi an lo tam ta em mai ni atoi zong in soi tai la China foreign policy chu afu talutuka an lo hausa phut maya chuti rualin an tual chung ni tin mamo manral po alo pung cholo thei big lo kumkalta sang ni som nia te kha chuan an ni tin oil manral po pui tham hem tak ani to ani an ram kho pui lian ber po ni lo mishing maktodei som pakwam na Beijing kho puya ringot khian ni tin kar thar sanga om bel zar ni nan soi chutiang nia wang chuan an ni tin oil mamo po atamin hau tak tham em mai ni Shanghai mishing maktodei som ni pali point pathumom na te Tianjin maktodoi som pathum Shenzhen maktodoi som pani point pasari Guangzhou maktodoi som pani Chengdu maktodoi som point pani Chongqing maktodoi ko omna ba ka mishing maktodoi nga chunglam omna kho pui ringot po atam lutuk tlat hetiang ne wang hian motor car le lir thei chi sang ba ka industries lama anman ral khi ni tin barrel viable chakhat point pathum panga atling dai an mani thar chuani tin barrel maktadoi thum noi sarile singa hi atam to khat viauna in dai ngai na om lovani Middle East ram atangin nitin barrel maktadoi telin alei charchara oil man ba ka aphur man nen hau tak ve khopang le kum edi sang ni August thalama khan DU company le Burma sipai sarkar te chuan Bengal tuipui arkan vaukam vela oil and natural gas zone chua chungchanga inrem na ansiama arakan vaukam nai tuipui ate chuan oil and gas alo tamrap thlak lu tuk mai alo nia Sui natural gas project Bay of Bengal tiania China chu ainrol rang khermai sangni le palia China National Petroleum Corporation nen kumsom thum chunga tan oil and gas in lei sakdan turin rem na anjiak ngala China sarkar an han cheta tak maya pipe shol pui motor car tlan lu zar thena hial tur khopa lian hlir an ron thiar lu tatluk maya pipe le aphum na vel sen sawatan po US dollar tluk le dingon ni point panga pali don lai chu an han the chuak ngala pipe pani crude oil le gas pipe kalkop turania a hau tak nang yang mai ma se China tan chuan pheicham man tluk hialin awan nei thlak ta veang Middle East oil an lei thin tam tak asu he khlok thei don ani oil pipe big hi kilometer jasari som service da thuiania Situ bil thiar kar pakhat kiak phu atangin magi bula mandele le kyok sin kara acho zelin
San State la suwa barmaram wangtan zongin atan tlang chhoru amaya chain ram yan an province khopui kan minga an lo song boldo nani he oil pipeline hian nitin oil thlit fim lo barrel noi ni le singli chain rama apam lu zur zur do nani he crude oil pipe shrula zel hian chain mi puiten anma mo ngoi ngoi gas pipe kaltir ani boka he gas pipe phe hi chu ase tham ngei mai barmaram chunga ringot po kilometer jasari som saria thui ani baka chain rama thui takan phum tlang zui maya kilometer sang ni zaria le paruk lai atlingani kan minga tangin nan ninga achawa guigang lama achaudaya he pipe hian kumtin gas cubic meter tlu le dingon som pahni apam lut hem mai ni cubic meter maktadoi som pahni hi mizoroma kan manchin gas bura hian thun don taila bur tlu le dingon khat point panga kan thun khat vek theyang he tiang hian bengal tui pui arakan baukama hian oil na men lova tamle gas cubic meter trillion kwa siak chuak tur laomin an hriani thil mak deuh mai chu heng gas pipe kalkong hian mimalin ram huan lele tam takati chia ma sia tuar tu thena compensation sete po pe kan ni lo chu aima lalung chia thlak zok chu hetiang khopa oil le gas nga chung si hian aram mi puiten niang nar taka man tur an nei ta chuang lo chuani long lian oil tank karemo rel mang emo phurungai mi lo chena oil pipe ro pui tang mai hian tuna na athok char char towa heng crude oil kan ti ho reng hi man na atame maya petrol gas diesel jet fuel le oil chi sang ba ka alcatra le plastic thangin an siam chuakani heng hi ram mi pui le thenom ram hne na te hlep nein an hral lea hlok na hlir ani mai heng hi india hian a hrewe kar mai sia chok lu ve atum ta ni barmarama engmi po sarkarin 2.0 rel ma se athlop zar angai tlat kaladan lui pui chua city watangin lui kuang anron zau chawanga long lian then phak china tangin mizoram 2 kilometer somnga le kanito viable che sang tam tak sengin tuna hian an be me kani hi tunlai hian barmaram chu na satakina buai me ka china hlau thon ber chu heng an oil lak lu na pipe ho hi ani tuna hian Chinese army te chuan civil dress in belin heng oil pipeline te hi anen kol me ka barmaram hi hun re tak iweno le khotlang sarkar te shek be in anoma an re thei re hle tuna sipai sarkar phua chop China in athlop tat chan po heng pipeline wang hi ani heng pipeline te hi himdam taka anom hi China chuan angai poimo berania atulani chuan heng pipe chuan lam hian sipai changna po China hian amang du hialang le Syria le Burma khoirama po ni ro sek eng party po sarkar se mimal lalna dictator po ni se dulo tu emo dulo polemo anom nge mi tu point an thei pho chuan lal ni hi an tum veka anin thik ton vek bok mi chen khaten tuna Burma boina le Syria boina hi an te khinin Burma pui te tan be sei turom lo hialin an soi thin kum sang kha zakwa somruk le pathum kum khan Syria president Nazim al-Khusi chu tuna Syria president Bashar al-Assad pa Hafez al-Assad le thian ten an pai thla chuta tang chuan mumal lo zetin president an thlak chho zu chuta kum sang kha zakwa som sari le pakhata Hafez al-Assad chu president aron nita sang ni kumathia afapa Bashar al-Assad hian aron thlak ta ni atoi zong in soi taila Syria mi dik tak tam zok khwan an thlop tlata ama du lo tu ten tharum manga pai thlak an tumta chumi den chen chuan namte naw zok ten in lak ran tumin ma an langal supa Autonomous Administration of North and East Syria ti te Interim Government le Kurdistan Democratic Party ti te an tam lutuk ISIS le Al-Qaeda ten kwa an lo sheu ve char boka chenom Arab ram ten an du an thlop kakal nek nuk boka civil war rap thlak zet bai a chuak ta ni an buai dan khu buai ne tak an nia ma se sarkar phong chel tu ber Bashar al-Assad hi Syria mi dik tak tamzo kin an thlop tata an pai hlei thelo ani ber mai mi puin an thlop pho chuan sarkar pai thlak hi thilhar sa ani lova China Vietnam Cambodia le Russian Revolution French Revolution ba ka tu hnai thil thleng Libya Iraq Afghanistan rama thil thleng te po hi mi pui thlop na ten lo chuan thil ti thelo top chi ani Syria bi ka hi chuan sarkar ding lai Bashar al-Assad hi Russia le Iran hian an thlopa aba khelpol tam tak hian an beiron ani ber mai
mi thi po an tam to khop maya noi thum sing ria sang ria zaruk som nga le pahni atanga noi nga sing kwa sang li vel an boral to a he boina den chen hian Europe le kho thlangrama pem lut chak tak tak noi sari le sing ruk zet ten ral tlan angin Syria ram hi an chua san to bok mi puin an thlo phot chuan ti theilo om ngai lo Burma po hi mi pui an tran rual tlat chuan sipai lam chu an thlom thuai mayang Crimea le Russia history kan chiar chuan Crimean War hi alar hle achan pakhat chu International Red Cross lo chuana bul nurse pakhat Florence Nightingale chanchin wang hian ani khain dona kha October ni som paruk sang khazaria somnga le pathuma tanga March ni som thum sang khazaria somnga le paruka thil thleng kha ania anin do chan tak kha ka chiang che lo na a Christian ten an dingna chan vo hum hal an tum wang te po ani ome Russia Greece le tunlaya Syrian boina a innam noina satak Kurdish helho an tang ruala lelama Turkey Egypt France British Sardinia te an tang boka Russia lam hi noi nga le sing thum an thi nuwa an tloma British lampo noi ni sing ni sa nga zathum som ni zet an thi ve bokani kumsang khazakwa som basari Russian Revolution lai khan White Russian mun pui ani china ma se sang khazakwa som ni General Rangel le asipai rual te chu ne an nia White Russian Army singa lai chu community so hian an khai hlum bekani kumsang khazakwa som ni le pakhata the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic a siam ania ma se sang khazakwa som ni le panga thia le ni in Crimea ram chu USSR atlut tak tak ta kumsang khazakwa som nga le palia tang phei chuan Ukrainian ram chopin USSR Noya State pakhat Ukrainian SSR anitani kumsang khazakwa som ko le pakhat USSR akedar khan Ukraine ram chu independent alo nia Crimea ram po autonomous Republic of Crimea Ukraine ram bung khat aron ni vele tani Crimea ram kho chaklama hian Russian antam emema helpo sang sang in independent emo Russian rama be emo tumin boina an siam reng boka sangni som pali khan Russia hian sipai rual tir lutin helho chu apui ta thut maya Crimea kho chaklam chu Russia rama alo betta mi pui ngai dan lak ani nuwa Russia ram dik takanga chal ani zuita ni kumsang ni som paruka phei chuan Russian legislative election a hial an lo telta hei hi America le alam tang NATO ram te baka EU lamin andu lo maya thapui thoa hanale le turin achunga cheng Russia tong mangten andu jok tlat boxia Ukraine sarkar alungoi thengang lova Russia ne anin kara boina achuak tani Middle East tong tamlu tukhi apoi viau the Saddam Hussein kha pase helle ro rum zet mai hian ni vea Arab tang rual ten Israel ram tereu te an handoron vaka an ne the der lo mai kha alo lana zual fal big maya Egypt President Anwar Sadat Israel sarkar injem na han siam pui te khan athin jim lutuk ha chang alo thial rot mai ni Israel ne theidan chun chu atom bom nei kha ni na ria atom bom nei sau chawa Israel baube tat mai kha du thu samani nuclear reactor nei tur khan sarkar sang an han dor kuala atopa French ram ne na oil dollar maktoi tam tak man tok tarin commercial reactor ale theidon tani electric power siam nan liao ani e ti chung si khan atom bom siam ngei kha atum ru na samaya French sarkar chu nuclear reactor changtlung zet mai aron bun saktaruaw maya Saddam Hussein phurlutuk chuan press conference te kowin Arab ho zong an nep mai thalera sanghong sei rual nen anin zui du adu aringota Israel sarkar te takte po an ne thei si lo an ti thin lo ngai ring ro Iraq hi an lo varo puiem atom bom hial an nei ta khi an la ti don tin chapo takina soi chuak ta achang le Irakin nuclear bom kan nei hun chuan jai ni so kan bom phir si ve kang ti ang ring kha ache jing talutuka Israel Air Force pilot dual an ving luta Iraq nuclear reactor te chule minute relo te chungin an han bom dar vek maya Saddam Hussein shil hai lutuk chuan mo pu tur han zong chiam thin takna a so to chuang silo ngoi ring khan atom bom kha siam mel mai se chu a tha jok mel viawani tong nem lutuk hi apoi thei viawani Israel Iran te po hi tun lai khovel sarkar in halber te zinga chiartel ngei chi an ni mel
kum sang kha zakwa som nga malama kha chuan ram in hal lem lo tak an ni mole sang kha zakwa som sari le pakwa khan Iran revolution atang khan anin ho zual ta mai ni anni po hi a nuclear bomb nei ngei tumin ma an la chara US President Barack Obama hun lai khan America le sarkar lian paruktian civil nuclear reactor chungchanga in rem na siam puin sum tam takin an pui ngal boka Iran shrai tu te chuan Zioni Sultan van puya chimta tiang reng Israel ta na sia nuam lo tak takin tong an che zui vak vaka heng hi Israel chuan a pom cham theilo hle nuclear bomb zong in nei lek lawang tin anin seru ngal mai ni Israel tranjum ru tu Donald Trump aron President Khan hen rem na tang hian ai nuk dok dai nge ni Mossad lamin an report dan chuan atom bomb siam tumin ma an langai ti riat ani boxi nikum lo khan Iran nuclear song bol na hun lei hnuai thuk lutuka an bun chu asan riat si lo hian akang thut maya Iran try tu te chuan Israel en thatu pol jingami Mossad ho thil ti ni nge hian an ria han fin fia ngai na an theder boxi lo an scientist chen khat la an lo kang hlum tel rol nen an thinrim lo tuk anin song hong ringot mai ni